Reka twongere tubahe ikaze hano kuri iyi cano, aho tugenda tubatambukirizaho imari zigiye zitandukanye zihendutse mu murenge wa Bumbogo. Rero tubazaniye inzu iri ahantu ku muhanda nk'uko mubibona, murabona ko uyu ari umuhanda neza. Ni inzu ishakamo miliyoni 11, ikaba ifite ubuso pariseri ngari. Pariseri yayo rwose akaba ari nayo iyiha amahirwe yo kuba iyihagarika kuri miliyoni 11. Murabona ni ku muhanda rwose neza, ni ukuza winjira iwawe neza. Ni inzu ihagaze miliyoni 11, ikaba ifite amabati 27. Ni inzu nziza rwose, ifite n'ibikoni, murabona ko ifite n'ibikoni rwose. Ni ahantu heza mu mudugudu wa Mpabwa mu kagari ka Nyagasozi. Ni ahantu heza, dore tubagereye no mu gikari murahabonye. Ni ahantu heza rwose hakabaye hadakwiye kugucika. Ni ahantu h'umuryango, aba bantu waza ukabaha amafaranga bakiviramo rwose nta kibazo. Murabona yuko hano ni ku muhanda neza, dore pariseri yayo iramanuka ikagera hariya hepfo. Umuriro urahari, amazi aracamo, araca hano ku irembo rwose. Ushatse wahita ufata n'amazi. Ni inzu nkeka ko yaba yujuje ibyangombwa byose umuntu yakeneye. Ikaba ituye mu gace keza rero gatekanye, kandi ahantu heza mu mudugudu mwiza wa Mpabwa, ahantu heza cyane rwose hateretse nk'uko mubibona. Ni inzu rero idakwiye kugucika. Nimba ufite amafaranga ageze kuri miliyoni 11, waza tukaganira iyi nzu ukayitwara. Murabibona rero, ni imari twari tubafitiye, kandi mujye mwibuka gushyiraho amakomenti, mujye mutubaza icyo mushaka, naho muba mwashaka ko tuberekeza, mbese icyo mwaba mushaka cyose mutwandikiye muri komenti, turagenda tubasubiza. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.